billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta anhu tasadda wa ma alaika ala yazakka wa ma amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Kalla innaha tazkirah faman syaa zakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu faqbarah summa idza syaa ansyarah. Kalla lamma yaghdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna ma'a sabba summa syaqqaqna syaqqa fa'ambazna fiha habba wa idaba wa qabba wa zaituna wa nahla wa hada'iqa hulbah wa faqihata wa apa mata'allakum wa li'an'amikum. Fa idza ja'atit taqha yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughnih wujuhu yauma idin musfirah dahikatum mustabsirah wa wujuhu yauma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Shadaqallahul adzim.